Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir tuğan mekendeşler. Bugünkü günde Jaratkan Allah Taala'nın mehrimi menen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam jetimlerin başını sılağla degen bizim dinimizde ulutçuluk yok. Bizim dinimizde dinge bölüş yok. Oşo sebepten bugün Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarmalığı Ökülçülük Cemaati ökülçülüğü mına Marat inimi, Abdülhay inimi, jana dagı kömöktөшкөн janındагы dostlarına Allah razı bolgon bolsun. Bugün Moskva şahrında jetimler uyuna dettomga barıp, oşol jerde bir 18 bala, 23 kız, her birine giyim geçek, jana ошондой эле vitamin bolsun dep fruktу alып barıp berdik. Allah Taala kim kömöktөшсө, аларга Allah Taala kabul kılmasın hizmetlerin. Бардыгыбызга Алла Таала аманчылык, тынчтык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы выражаем огромную благодарность Духовному управлению мусульман Кыргызстана в Российской Федерации Жусубалиеву Суймбеку за оказание благотворительной помощи нашим детям. Спасибо вам огромное за ваше добро, желание помочь. Мы очень рады видеть вас у себя в гостях. И дети наши тоже с большим удовольствием ждут всегда гостей, рады общаться. Спасибо вам большое. Максим медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.